Iyaro nabit tapuang pamulang ngiri hakiki nan niya pacapur ngiri kasarae. Wattunna nabit wattunna panguluk ke Nabi Adam alaihi salam. Ripancaji rifung Allah subhanahu wa ta'ala maka rifung Allah ta'ala Adam pamilik ni matamu gangkan na pamilik ni matan na panguluk ke Nabi Adam alaihi salam gangkan na napacunga matan na ri aras melo imapa puting gere sapi ceti ternyata wattun na melo na gere sapi ang kapitu asat tunangi yaro sapi asanna lato na sibali nina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami muliakan adina tuan-tuan menepikkan Bapak Camat Kecamatan Bengo yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan adina tuan-tuan menepikkan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kecamatan Bengo beserta seluruh jajaran yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alina tuan-tuan merebutkan yang kaipakan ada ekor ini dalam hal ini Alina tuan-tuan merebutkan Bapak Kepala Desa beserta seluruh anggota yang sempat hadir yang kami hormati dan yang kami muliakan. Papua merebutkan yang kepatkan di syara ekori dalam hal ini Bapak Imam Desa yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus kepada Ketua Pengurus Masjid Kamal yang kami hormati, para kepala dusun, imam dusun, dan juga seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu, wabil khusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang pada hari ini Masya Allah luar biasa, warna bajunya seperti warna langit. Alhamdulillah, mudah-mudahan lunas semua, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu sedih. Jadi insya Allah yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ulangi paimeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadil khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم. Sidina tuma-tuma labiki nania surah malabiki sidang jamaah maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Sindi asukuru kemaraja na wiringiki fungala ta'ala. Nasabari lalan na yaswewi ang kamo fi fungala ta'ala na wiriki adisidisingan. Ang kamo fi fungala ta'ala na wiriki umuruk malampi. Andang nito papaymang ang kamo fi fungala ta'ala na wiriki asaginanu wetu. Sehingga pada hari ini alhamdulillah wa syukurillah ang kaki pada maddepu ngaribulang malabit na fung Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu acara malabit yang itu memperingati maulidna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah barakana ang kaki peringati maulidna Nabi sallallahu alaihi wasallam ridalan na yan aswiwi. InsyaAllah sininna sila surah malabika ya ang kemo fala sa ridalan na watakali na mudah-mudahan barakat na maulid na ridalan na yasoy sinin nala salasata insyaallah nakama ng ipungala ta'ala. Nariko ang kamasalata mudah-mudahan barakat na maulid na ridalan na yasoy sinin na masalata Allah salasaikan. Ya angkay indran na mudah-mudahan barakat na maulidi insyaallah ya angkay indran na mudah-mudahan lunas. Amin ya rabbal narik kukuramuri wajah. Salawa andrangi papasalama rikiringan ngilori alimarabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah sinin na tumatumalabikin ang niya sa malabiki ang kehadiri dinagan na yasui ang kamanang ipatal ni papujin na lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nasaba maka di Nabi ta naupan naritapu asatku nadi manahan as-salawat lori iya naronasan umatku kami na masikit turun ibu nanino. Mudah-mudahan barakat na salawat ta insyaallah ang kamana kimatin lolongang isyafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipende rilanginya si runtu isit di malaikat. Makutane Nabi ta malaikat Jibril niga na sa yaro manang kasi diliman na si sabu jari-jarin na napibali na malaikat Jibril iya naronasan malaikat iya angkay nautusok kung Allah Ta'ala untuk rekengi siyaga ika na po sinapaturok kung Allah Ta'ala po rilangi mapamula ni pancajin na Nabi Adam letuk rilalan na iya aswi malaikat tersebut mampu menghitung berapapun Allah turunkan hujan dari langit ke bumi. Akan tetapi kata malaikat tersebut situngan-tungan na iya engkamu kekurangan nalika pungalatana
maka di Nabi tak kekurangan aga naru naliku pungalatana na mulina sebila mana ngisinin na busi na paturungi pungalatala baik angkay na paturu pungalatala riwani makuto paro angkay na paturu pungalatala lilalan na yarwasoy. Kamu mampu menghitung walaupun setetes, sekecil apapun kamu mampu menghitung busi yang angkay na paturu pungalatala. Maka dari malaikai ia runasan ia kekuranganku nariku pada makdepungan nginasan umat na Muhammad pada pandari lalenna ia asui wipuang pada pandari lalenna ia asui pada makdepungan ngiri lalenna masiji dengan tujuan memperingati maulidna Nabi sallallahu alaihi wasallam narikku pada masa-masa memanengi masalawat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan sanggup menghitung siaga noro egana iwiringi apalari pun Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, insyaallah ditutup buat tumitalan tu dari dalam yasui. Napa ni situngan-tungan na maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita makdepungan nariku de cemua pada nakatai dengan tujuan melu imaring kalinga pengajar agama ia tu situngan-tungan na tudat-tudangan na ngabilang ni Nabi ta mancamji tudat-tudangan maghfirah majelis maghfirah agar ia setudat-tudangan majelis maghfirah ia nari itu tudangan adam pernah Allah Ta'ala. Jadi mohon maaf pada meta kita tudang maring kalinga ceramah agama pada mega tu nak dampenga dosa tak Allah Ta'ala. Oh ibu latu kita tesia ke cinampat latu tak apa sanggup sampai jam 4. Kalau begitu silahkan duduk sampai jam 4, saya akan pulang ke Cina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membicarakan tentang maulid melu yolo ipapahangi ki alima lebih na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mega tahu nafahas sejarah selengit tapi belum tentu nafala nafahang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ro Nabi tapuang pamulang ngiri hakiki nania pacapura ngiri kasarai. Wattunna Nabi wattunna panguluk ke Nabi Adam alaihi salam. Ripancaji rifung Allah Subhanahu wa Ta'ala maka rifung Allah Ta'ala Adam pamilik ni matamu gangkan na pamilik ni matan na pangulukan Nabi Adam alaihi salam gangkan na pacunga matan na ri'arash watun na pacunga rupan na ri'arash naitai pangulukan Nabi Adam di situ ada cahaya rilalan na yaro cahaya iwi angka taruki koro kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi kembali wattunna natanga pangulukkan Nabi Adam alaihi salam matanga ri arash di situ ada cahaya. Di dalam cahaya itu angkataruki kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gangkan nama kiri pangulutan Nabi Adam puakku pungalatana emelu kana semitai angkaga pale tau pamula-mulang ipancaji sebelum iya wasan iya na pamula-mula rufa tau ipancaji. Ya narodin re urang penga kimak kada yaro situngat tungan na Nabi tak pamulang ngiri hakiki
Ya. Gangkanna maka dani kung Allah Ta'ala narik kumelo kumitay tapana Muhammad ya iyaro nasag kanu kujarimu indo na kanu kujarimu sapungi nasag kanu kujarimu na inappa bacay salawai agar salawat na ibu marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali salawat pamulanna Nabi Adam lori Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gangkanna purana na baca yaro salawat panguluk ke Nabi Adam nasapun ni kanu pujarinna na inappa nagalusu iro matanna gangkanna Nabi Adam ni tanitappa na nabitari kanukunna aga na kira-kira wading inulunga poleri contoh yang diperlihatkan oleh panguluk ke Nabi Adam alaihi salam maka dayaro ini rufatawe nariko melo kitulima kasipak kitata deto melo nakan na padi mata yari ka tumaka dan nariko nakan na nipalipad di mata usahakan nariko bangi pak bangi maka dari pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tabaca ni di salawat na Nabi Adam lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bihabibi Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko balik deta pala iro maka dia manibawang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad di patapahang iro maka dia manibawa sallallahu alaihi wasallam di patay sengiro akade manibawa sallu alaihi masalawat nituasanna sinin na tomato malabiki na niya salah surah malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, macam mana masalah jajiro buang peta jama peta desa iaitu majelis taklim macam mana tu masalah iaitu majelis apa namanya majelis taklim macam mana mengaji napa ni harus hitung-hitungan na majelis taklim angka tu kelebihan na nomor sini majelis taklim itu na puji magosip betul betul majelis taklim buang dito tu na puji maju ke nariko angka elektron betul aku angka balik maju ke tanya tu majelis taklim. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyewe aswewe puang angkaki peringati maulidna Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada hari Jumat. Engkawi situngetungan na napak guru ngaki Nabi sallallahu alaihi wasallam
maka dai engkatu salawa diamalkan iya rosarawa cicetu mi bawa riba cari lalenna tacica seminggu wattuna cit itu mi bawa wattu rilalenna iya aswi maka di nabi nihi baca iya salawai wika arwa puluna rilalenna iya aswi majempur ya dampengengi dosa nari pungalatala selama 80 tahun. Tiga naro asoi, ia nari turi asona Jumat. Jadi bisa kita amalkan sebentar. Coba buka HP-nya masing-masing. Terbuka HP ta, lalu kemudian ketik di situ salawat ummiyih. Terbuka HP ta ketik salawat ummiyih. Maka Nabi tak ni kita baca salawat ummiyih sebanyak 80 kali ri as-sunnah Jumat narik kupure mas sempajang asara ya tumi tu narik kupura ki mas sempajang asara agana Nabi ta nigi baca wika arwa puluna ri dalanna as-sujuma rimun ri purana mas sempajang asara majepur ya dampengengi dosana ri Allah Ta'ala selama 80 tahun. Syukur maraja kiri Allah Ta'ala narik kuna dampengengi dosata selama 80 tahun. Di sini yang hadir pada hari ini Sidi Duami bawa kapang hadiri umurnya 80 tahun. Betul? Yang mana orangnya? Wasana pi 24 tahun. Oh iya, alhamdulillah. 80 tahun. Kenapa kenapa Nabi mengatakan 80 tahun? Nasabak situngat-tungan na yaro Nabi ta napasi ukru'i umru narufatawi. Siaga umru narufatawi kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Kebanyakan kro betul aku maneng angka mutu naliweng angka mutu kurang. Betul? Ya. Jadi tungka as-sujuma dari kupur ki masam pajang asra usahakan amalkan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berbicara tentang maulid. Maulid itu adalah serangkaian acara untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melu ki patalle papujita lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap engka acara memaulid pasti di situ tertulis memperingati melu siki iparengarangi magi na tu di melu ki iparengarangi tungke tahu apa iero idi rufa tawe malumo kita kalufa utamana makun raye o ibu iya tu makun raye malumo lade tak kalufa melo kimita contohna wattuna matampu lupo tuli kerak majadi na welo matampu paimeng cauna de na welo matampu paimeng melo si memana kerak majasi we padi panari ko melo memana tawi nalamua de ceng iwerengi atak kalupari pungalatana kurang lebih 1 tahun lagi engkasian rikna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid itu bukan syariat, akan tetapi merupakan syiar Islam. Ia maulid bukan ibadah, bukan wajib, ternyata sunnah. Tapi melakukan maulid itu bernilai ibadah dari sisi Allah Ta'ala.
Jadi narikong kasih surat tadi nama maulid puang, tidak usah kita perselisihkan, tidak usah kita perdebatkan. Cukup kita jalani apa yang kita sukai. Ya. Begitupun yang melakukan maulid, kita yang tidak melakukan maulid, ajak to nari pasala risisina, tau engkewe memaulid. Ya. Nasabak dia itu pada mana? Engka sila surat tak memaulid, engka tuli nak maulid. Engka sila surat tak ma bersanji, engka tuli nak bersanji. Engka sila surat tak mamiraja, engka tuli nak miraja. Engka sila surat tak mak baca-baca, engka tuli nak baca-baca. Tidak usah kita perdebatkan. Cukup kita lakukan apa yang kita yakini. Kalau kita yakini bahwa maulid itu bernilai ibadah, maka pertahankan. Betul apa tidak? Ya. Makanya narampisit di riwayat. Maka day upanna engka tau mat depungan nariku de cemua pada nakatai turun itu malaikat na pungalatala siari ahri. Jadi kita harus yakini pun maka da mamauli kiri lalena ya asoi engka tu malaikat tu dari sedde tak maringkalinga. Engka tu dan malaikat siari ahri tu dan malaikat risedde tak untuk maringkalinga. Narik ko selesai ni matu mauli yaro malaika eli suni malang porori pung Allah Ta'ala. Maka di malaika puak pung Allah Ta'ala riasona Juma tanggal 20 Asyirah cocok ni riasona Juma tanggal 29 di Masjid Kamal Desa Seli. Boleh kak na semauli korup. Weng kalinge na sen tuli itapu tori pojit tak buang. Engkai na sen hadiri pat kacama, engkai na sen hadiri pat kawah, engkai na sen hadiri pat kadisa, engkai hadiri penyuluh agama Islam kawah bingung. Engkatoi hadiri majelis talime seluruh tokoh-tokoh agama engkai manang hadiri sininna masyarakat na dusun liburan engkai manang hadiri pun agana sepung Allah Ta'ala malaikatku sabika naseng makupui sininna iya tu tau hadiri wadam pengemana sininna dosa-dosa dari pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, dina maita angka sisit di malaikat li sumangulur pung Allah Ta'ala. Maka dia ro malaikat puang mana semua gana saya dan pengemana sininna dosa-dosa na tuong ke hadiri. Maka dia pung Allah Ta'ala mana salat de sininna to angkai hadiri ko tuwa dan pengemana dosa na. Maka dia si malaikat peko ni pale puang na watuku den rehadere tuda marengkalinga matengangi macerama paceramai engkatona setau sibuk mapasidolongan tapi dia tu gagak ko ibu dia tu gagak mapasidolongan tu wattunna nasa macerama paceramai engkato sibuk mak bicara di munri maka nasa yaro puang ya dam pengeto dosana maka di pung Allah Ta'ala wa dam pengeto dosa-dosana itu kita negara barakka na muli puang maka di si malaikat puang watun na den re macarama pacarama engkato wita tausan re riwirin na masiji tulicak kadu-kadu si senanasan uperhatikan ngipuang ternyata bebe iluna matinroy maka day pungalata namun na saya tutu matinroy wadang pengamanat tudo sana jajak mo to matinroy di o ibu
ajak mo to matindro. Tapi idi maniba ko loki matindro pa. Pura to ni ima iruntu tawata kapang. Alhamdulillah. Jadi nariko toli sumatu poler Imam Maulid pun nariko pali di gagatawata sa barak gidi. O ibu, apa di pagagawi tamasiji pura ujuk kai nariko Imam Maulid musti di naganda marina. Tapi Dewi sengyeson. Mudah-mudahan ganda muat. Kung kapalit tawata alhamdulillah, ko palit dega gatawata alhamdulillah, mana semua. To syukur maraja di pungalatana nariko palit dega gatawata alhamdulillah, nariko palit dega gatawata ilolongan itu adam penna pungalatana. Syukur maraja kiri pungalatana nariko nadampen nga dosa ta pong latala. Iya tu malewe pong anu capu mo. Nareko pura yan resokona, yan retalona. Ang kapalit risesa, biasa mo ya biyak kwele. Tapi nareko adampen na pong latala rilolungan. Di ka gabalasan na sangadin na suruga pamasino pong latala. Tapi milo ka makutana puang. O ibu, melo kamakutana tega kira-kira tapili adam pun nagapungalatala atau mali dina wadi pili dua harus jadi ibu tega tapili adam pun nagapungalatala atau mali dina wadi pili dua harus jadi nariko ipili adam pun na pungalatana jadi itu malay abarian ni pima ko panitia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya ro nabi tapwang iya namua nasabari nari pancaji rufatawe asalanna oleh kuiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya namori pancaji lino lololise nasabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khalaftul aflaka. Binengena setanya iko Muhammad di mematu pancaji lino lololise. Apa keistimewaan Rasulullah? Ya Nabi tamicunna bawa puang mancaji Pak Burah. Makanya ada sahabat nauko iajena kala jengking begitu berdarah Nabi tak nasapui micunna yero sahabatna ia purai nauko kala jengking ia torwat pui mataruto paja barakakna micunna Nabi tak na pero micunna. Yang kedua, pusatna Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh barakah. Salah satu buktinya, ya Nabi tak matindro di tangga soy. Wattuna matindro Nabi sallallahu alaihi wasallam pangulut ta Aisyah malay palulu, malay kapas, na inapa nalulu pusatna Nabi tak. Waktu na nalulu pusana Nabi tak iro pusana Nabi tadi Nabi yangi tetapi nataro di kaca ternyata ia toro watui engka anak mapedi babuana gangkan najuk keribolana Nabi tak napuadangi bini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah iyewe nasan anakku mapamula nasan ili na mapedi babuana barakwam mangiwadingi taurai. Pangulut ta Aisyah nala ni pusat na nabita na inapa na pinungang iyaro anana imapadi babuana mataruto pa japadi babuana makumataro pusat na bapa na ibu o ibu
Makku maturo kira-kira pusat na bapana. Wadi musiga ta coba-coba. Nariko pole rigalungi. Turumpaling pusat na at tarumeman di mana kapas. Talulutoy coba pusat na bapana. Pamula meman di kalipana. Dua bawa kejadian itu. Nariko di natatamba pa di babuana. Wadi jadi joli-joli. Sinin na malabiki na niya surah malabiki sidang jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melo kajolo makutana ibu. O ibu. Yaro nabita aswaga na jaji. Aso aseneng. Magi na aso aseneng. Magi na tannya sujuma. Na yaro sujuma asuma baraka. Kenapa Allah memilih hari Senin? Kenapa bukan hari-hari yang lain? Jadi yaro Senin dalam bahasa Arab dari kata isnaini. Isnaini dalam bahasa Arab makibatuangi dua. Artinya narikomelo kisalama riduai wanua. Lino akhira akkacuiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memilih hari Senin? Magi na pilih pengalatana aswa Senin. Ternyata yaro aswa Senin sinin na angkay na ita mapagkita matari limot na yelino na pancajimanang pengalatana ri aswa na asinin. Yang kedua, tanggal asyaga na jaji Nabi Taibu. Tanggal 12. Jadi pendapat yang paling masyhur yaro Nabi ta ipancaji di pengalatana di tanggal 12. Kenapa Allah memilih tanggal 12? Nasaba yaro 12 itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Pertama, siaga rukun na salenge 5. Siaga rukun na tape 6. Siaga ni yamanang 11. Natambay ceti nabita yana ritu ihsan yariga akhlakul karimah. Yana ro natiwi nabita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 12 yang kedua. Ternyata nariko di tangga ijangi puang. Tatangga coba jangi. Iya ro jangi 10 memen ni 2 riarat dekena. Tate 10 seti siluru tate seti siaga jumlana 12. Tate 10 siluru tate 2 siaga jumlana 12. Tate asera siluru tate telu siaga jumlana 12. Tate arua siluru tate pa siaga jumlana 10 to 2. Tate pitu siluru tate 5 siaga jumlana 10 to 2. Tate 6 tambah 6 10 2. Jadi ternyata 12 memiliki makna yang sangat luar biasa. Mapamula ele narapi wani siaga jang 12 jam. Mapamula wani narapi ele 10 to 2 jam. Sahabatna nabita mapamula Abu Bakar As-Siddiq 10 2 huruf uridalanna asanna. Utsman bin Affan 10 2 huruf asanna. Umar bin Khattab 10 2 huruf asanna. Kemudian Ali bin Abi Thalib 10 to 2 huruf uridalanna asanna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi ipancaji wiri pengelatana nasi tujongi pada zaman jahiliyah. Kenapa disebut pada zaman jahiliyah? Padahal pada waktu itu wah luar biasa. Angka mega kepala kurang. Banyak yang bisa membuat syair. Banyak yang sukses berhasil dalam perdagangannya. Akan tetapi kenapa pada waktu dilahirkannya Rasulullah disebut pada zaman jahiliyah? Yang pertama, ia rawat kue malesi kafir Quraisy boto judi. Judinya bukan main domino, judinya bukan main togel, akan tetapi caranya berjudi. Nariko engka makun raimat tampu nabotori.
Nariko yero cedye makada yero anak nama tu urwane, yero cedye makada anak nama tu yero makunrai. Peko bicarana di natajangi narapi memana akan tetapi ya turu watue materu nasesi babuana. Nasesi babuana. Yang kedua, nariko engka makunrai melo ripalakai. Engka makunrai melo ripalakai ada tanda-tandanya nataro yolobolana. Aga tanda-tandana ipatatungi bendera celak yolona bolana. Peko bicarana wedding ilatuki. Ya. Peko bicarana wedding nabotingi puang. Ia ruwet we pada mendaftar mana nih tahu mendaftar. Di antara beberapa yang mendaftar hanya 12 orang saja yang lulus berkas. Ya 10 lulus berkas. Nagilir nih malam pertama iko jolo lokal lusirengi. Malam kedua ia siro cedil lokal lusirengi. Malam ketiga ia siro cedil lokal lusirengi. Sampai 12 orang puramanan na lusireng ne wasibawa matinro yero makunrai. Timbul pertanyaan, igana kira-kira meno puine? Igana kira-kira meno puine? Na puramanan na gauli yero 12 tahun? Nariko matampu igana kira-kira pun na anak. Jadi carana yero dendre 12 asepuang digocang ipapada-pada nariko malut arisan. Siapa yang jatuh namanya ia naromatu puine makunrai. Di na berlaku makukwe. Betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, nasabak mak bicara kiri tujuan naria senge kelahiran. Fiko gatosi bateta idi tomatoki na niya sura malabiki jajiang anak. Yang pertama, nariko jajaki anak puang silolo na jaji ibangi do cili atauna dan niya rikameki do cili abiuna. Iga bangi iya naritu bapakna. Magi ipamulai paring kalingay do cilin na nasaba azan sarikwam mangi iya rumatu anae engkay si mata metau lori pungalakana. Lalu kemudian yang kedua, iya ro anae melo iya lenge aseng makasingi. Jadi nariko melo ki malenge aseng anata tasappa di dalam na akurangi ia makasinge betuan na. Sarekwa mangi manca jipat duangan ni matu risisi na iya tuanae. Angka na biasa makutana ripa ustaz. Emelo ka na sa makutana igaro magalo waling aseng anakku. Aga ubalyang ni makadaka. Coba-coba ni siga sapa kutu dia kurangi. Mapamula jus pertama lentuk jus terakhir. Maiga kutu. Sisan na ganda duang so ang kanili suri pa ustaz makutana. Ustaz, ang katungan na nasan uruntu riladan na kurangi. Makadaka iga na sana. Makaday lakanuda. Makadaka mana. Kalakanuda mula kumaruntu na mega-mega. Mawasad laingi. Riladan na surah Al-Fatihah di situ banyak nama yang bisa kita ambil. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dua ni asal. Rahman, Rahim. Maliki Yaumiddin. Ang kasih Malik telu ni. Napa ni narekomelo ki mobi anak tamalamak tu? Maka dia manik bawang Al-Fatihah. Yuk kemana nomai? Ya. Memberikan nama yang baik. Sarikwan mengimanca jipat duangan di sisi nama tu ia tuana inarik merupui.
Yang ketiga, narapi ni umurut na pitung ngeso melon ni diaki kayaro anai. O ibu, upan na engka anak ta letu malup punadi panapura di akika, usahakan akikai magati. Nasaba iyaro anai na upan na di panapura di akika sama halnya digadaikan. Papa delo na narikko digadaikan iyaro anai. Upan na iyaro anai marinodong iri pengalatana ipuang adang pengengi sinin na dosa-dosa na tomatuakku maka di malikai na iko di pagkanasagaga anakmu di gaga nasang anakmu nasaba di panapura na palepe ko nasaba akika. Ya, usahakan akikai anak ta. Peko ke carana ustaz melo kimi tawattu apa megatowi tatau salah-salah mi tawattu nareko yaro anak tak jaji wiri asona juma tate anna tate pitu tate arwa ilie gangka sebelum masuk waktu duhur maka cara tak mak bilang harus kima pamulari asona juma tapi nareko yaro anak jaji wiri asona juma tate sedi tate dua tate telu cara tak mak bilang ajak to mak pamulari asona juma nasabak lesan ni asoe berarti mapamula baja asuna Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti asuna Kamisi nariko pitung asuna milo taula. Dita sangguri pitung asuna tidak apa-apa 9 harinya. Dita sangguri 9 harinya tidak apa-apa di 12 harinya. Di patasanggu nasabadi panadan na duit ayam liya bimbi di na marigaga nariko masumipi. Yang penting ajak mo na narabi maungeng. Apa mega tupuang o ibu mega tau mapakulawi nasan ni alena pura napakulawi anakna ternyata di agami pelit na pugaw di na akika tapi masakikai. Contoh puang melo imapa puting gere sapi cedi ternyata watun na melo na gere sapi ang kapitu asat tunangi yaro sapi asan lato na si bali nina asan na tumatuan na si bawa makna asan na kakana paling macuay 5 ni asan na melo eboting anan ni ternyata ang kato jaji umuru na napi si minggu napatama toy asan na dengan niat akika. Mohon maaf nariko mapakwiru batita akikai anak ta baja ko de chawi lauki pe mamalli bimbi nasabak di nasaya itu biasa. Yang namanya akika itu harus dipatungkeun ulo-ulo. Denawad diri akika anak ta nariko mega asa campuruki. Jadi nariko meloki mapaboting silakan potong sapi tapi dengan catatan harus toki meli bembe yaro bembe minimal umurnya 1 tahun. Jadi nariko magere ki bembe na di panaganna sitang umuruna mohon maaf de to nasah. Magere ki sapi na di naganna umuruna 2 tahun de to nasah. Jadi harus pa umurnya minimal 1 tahun kalau kambing, kalau sapi minimal umurnya 2 tahun. Kemudian engkato biasa puang tomate melo ni na tamput tomatina makutana ka agami bahasa Indonesia na matampung o ibu ang kagamis sangi bahasa Indonesia na matampung ada yang tahu ang kagamis sangi apa bahasa Indonesianya matampung jadi nasawis sangi Pak Ustaz iyaro matampung itu terkadang jadi wajib terkadang juga jadi sunnah. Nasabah yang namanya akika itu puang telun rufa wadi yakika alita
waddi akika anakta waddi to di akika tomateta. Makanya narik kuyero tomateta di penapura di akika selama hidupnya, maka pada saat ditampung itulah akikanya. Makanya duan rupa tu gerena narik kopura di akika digere pakan riangi. Narik kuri penapura di akika memiliki bembe umur 1 tahun. Tahu ki asanna kapadangi Pak Imam at tampungan ngeri dagan na iya sesuai dengan niat akika engke asanna to mati nasaba di pekasih na sempat di akika na mati. Terkadang jadi sunnah, terkadang juga jadi wajib. Jadi narik kopura di akika to mateta pada saat matampung itu dinamakan sunnah. Mapandre pasidak kamani asanna. Tapahan ni puang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dito pa na marampi. Lanjut. Ya. Kemudian melo ni mabarasanji akika. Megato tau salah pahak kuit. Syari-ari wi tatau narik kuna akika anakna malani kaluku. Iyaro kaluku narik kurite goncing gemme na anakna. Iyaro gemme inapuji to taroi jidaden na kaluku. Apa ko mataro tau lah buang? Begitu, mohon maaf. Dinapak kurona pak guruang ginabita. Makanya narik komelo di akika anata tidak apa-apa dia na marigaga pakai hikaluku buang. Tapi usahakan ierolojenna ajak na malebu dipake. Lojeng matoga na sangat tawi kue. Lojeng at tarutarunna. Ierolojen na ajak na modele malebu itapake. Akan tetapi ieromam modele isagi empai malampi-lampi cede. Cedi onron nonroi kadukuewe, cedi to onron nonroi 2 kaca. Jadi patopo ki 2 kaca koro cedi na kalukue. Kaca yang pertama itaroi onronna attaronna guncinge, kaca yang kedua onronna attaronna sindruwe. Ya. Itepa matu gemena anai puang aja tetap pangikoro gemena di dalam na kalukue. Tege palit tataro ekotoniro onron na goncing tataro gembe na anak tak nasaba angka tapas sedia kaca koro itepa si kedua tataro koro di onron na gembe na anak onron na goncing na narik kopura ni matu matepa gembe pabarsanje karena disunnahkan itu 7 orang pura itepa gembe na melo ni pala iyagi yaro kalukwe pa ustaz melo ni yagi yaro sindru nasaba angka to sindru tapas sadia jadi yaro sindru puang yaro sindru tapinungan talay ng niya talay matuwe na yaro kalukwe tapan mimmi yaro anak pura di akika nasaba yaro kalukwe senuangan tergantung bagaimana niat kita ya. Tapi nabita tanya kaluku napake puang aga pala napake nabita nariko angka anak melo di akika iyaro napakewe nabita kurma yare ga karuma jadi ditiwirang iyaro anak elori di bulana nabita sallallahu alaihi wasallam na inappa nabita na uca-ucangan ni karuma na inappa na pandreng iyaro anak melo di akika itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narik kopura ni matu di tepa gemena anak tapuang iaro gemena aja tabiangi. Aja tabiangi. Pura ni matu mabarasanji iaro anak eden de pura tepa gemena usahakan tabota igembena. Tabota igembena. Tabota tapat capuri gemena. Kemudian iaro gemena pura di kaluro tapas yon rongi den raya rogama watun na pura mak barasanji tawe ipari kantongi na inapa ditiwiran ni pak balu kulawengi itiwira pak balu kulawengi
na inapa ditimbang siagi tanu na yero egemme narik ko mampu ki dipasihi tu siaga lin na ulawengi. Kalau kita tidak mampu, maka kita hitung dengan saraka siaga lin na sarakae si digaram si kotoro yalli yang kekan ni anai melo yaga yero duit puang melo ini sedekah kepada orang yang tidak mampu. Melo ya sedekah. Mohon maaf, mega tahu ita narik ko na aki kay anakna, justru tarime pas solo. Tapi Dewi sekwe, o ibu, narik ko di aki kay anak, tak terima ki ke pas solo, yari ka na di. Terima ki gato de. Resana tuh Pak melok mana ki pancaji bisnis ni. Papa boti melok to di solori. Lece bola melok to di solori. Akika melok to di solori. Padahal yero nabi tak na canggih nariko akika di nawedding isolori. Kenapa? Itu merupakan salah satu kesyukuran kita kepada Allah. Syukur marajaki nasabak magai angkamu na pakidaleki ki pungalatala wija-wija. Mega sila surah salat tak kasih melo mato yang kanana. Tapi di panaywiringi di pungalatala. Jadi aja na terima. Ya, isunna si melo si. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya di papa sepuang narik ko selesai matu Pak Ustaz maceramah ajak lalu gaga maruka gara-gara malih. Apa megalade kita masih puan mohon maaf di pakasih napa aja pak ceramai namo Pak Ustaz meluk tu nalulu gara-gara malik angka biasa makun rai purana dibagi ngam male ternyata purana dibagi ngam male iya ro malewe na taroi ko di mondrinna pintun na masiji angka natawana lisu si pe mamakare iya di katawaku. Tapi dito kagak koy. Koto meron kampo may bila. Iya na sa dega katawaku. Maka di pengurus masjid mohon maaf puramana ni dibagi-bagi. Jadi yaro kasi din re taroing malena di bulina masjid jog ka ni pe mamelo nala malena. Ternyata yaro malena taro di bulina pintun na masjid takko ang katumalangi. Jadi ajak lalu tumangua. Apa ia tu tumangua? Biasa lalu pindah. Betul. Bolehkah biasa pamat ceramah? Selesai ceramah, uican ni kasih maleku, uican ni maleku, masuk boleh di masjid. Nagorai ka ketua panitia. Pak Ustaz, ajak nana ini tiwi imaleta, majadi tak, maka dekat magasi. Apa tinggi-tinggi to nga kito nasa witay tiwi malita na taro lupo. Maka ka mohon maaf. Iya muatu nasa bari utinggi nasa baci di bawah malika. Coba sa pagana dua. Paja ka tinggi. Betul. Pak Ustaz pada hari ini alhamdulillah terluka tu si bawah. Ya, ada juga penyuluh agama Islam dari kantor urusan agama Kecamatan Palakah yang insya Allah sebentar akan membawakan pembacaan doa. Yang kedua, alhamdulillah pada hari ini telah hadir juga saudara saya. Jadi acara tadi dan Yesoi insya Allah akan tayang nanti di YouTube. Kalau mau cari ceramahnya Pak Ustaz, itu ada teman di depan ini yang pakai baju kuning, klik saja di situ, itu alamat YouTube-nya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan insyaallah
barakakna mulit tari dalenna ya soe sabak nasabari na encipulana tapet talori fungal ta'ala nasaba yang namanya maulid itu fuang ia namuatu nasabari tiwi ki male ternyata ia romalewe memiliki makna yang sangat luar biasa nasaba ia senge paduangan duan rufa engkarya sepat duangan nasaba baca angkatoria sepat duangan nasaba pangkaukeng nariko paduangan nasaba baca tapahamanan ni ia rona attekan ngelila tapi yang namanya paduangan nasaba pangkaukeng ia naritu bahasa Arab na tafaul bahasa ogi na ia naritu senuangan sinin na ia tu malita mapamula pacodona sokona italona burakna engkamanang pak betuanganna tergantung bagaimana niat kita. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.